Vamos a poner esto en internet. Oh, papá es malo. Vamos a poner esto en internet. Vamos a Claro poner- que sí. Cuidado con el fuego. ¡Monchos! ¡Bruxas! ¡Sapos y bruxas! Demos tras 12 diaños! Espíritus das nevadas veigas! Corvos píntigas e meigas! Feitiços das menciñeiras! Deixa dormir, ó. Pobres cañotas furadas, hogar dos vermes de alimaña! Lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos. Cubreo do can, pregón da morte, tiño do sátiro e pelo coello, pecadora lingua de mala muller, casada con home bello. Averno de Satán e Belcebú, lume dos cadabres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peides dos infernais cus, muxido da mar embravecida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, que della porca de cabra mal pareda. Con este pó levantarei as chamas deste lume que asemella o inferno, e fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde. Os ruxidos, A ver, esto tiene que ser os serio. ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na augardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe vaise polas nosas gorzas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder ca humana xente, e que agora facede cos espíritus dos amigos que están fora participen con nos desta queimada. Así sea. ¿Qué más para ella?